Mukesh Dalal Kyrtong jangka parti BJP hakanik election MP na Surat Lok Sabha constituency napok Gajala Gujarat uladai Kyrtong ubaningkong du uban job yak election Lok Sabha arja arpsau hadin babaro ki Kyrtong ki Khun Pyrshah ayu hakanik election kilaweng kerteng no ilade ban ya aireng hakanik election Lok Sabha. Kanai kadai jing job kabaningkong jangka parti BJP hakanik election Lok Sabha kabadang ya isyakmat hadu menta. Nagaliang District Collector Badiru Election Officer Usura Pardhi Ulaong ngilapan bena bau Mukesh Kumar Chandrakan Dalal ubalapan yang daga parti BJP ula sajid kumudukhat jokaing derbar Lok Sabha na Surat Parliamentary Constituency hadin beladapan Aisernot Syau Dalal kum unong job lupa. Ki perangut ki Kyrtong ki belatap kerteng banyakun na Surat haga pasaungut ki Kyrtong Shimet laingot nagi parti red bat ka Pyarelal Bharti jong ka Bahujan Samajwadi Parti kilaweng no ilade ban yakhon yak election hakasngi bakhadu katkong pajingetu jong District Election Officer jong ka Surat Syakilat Patai Kebor katba ka kot tap kerteng ne ka form jong Kyrtong jong ka Parti Kongres Unilesh Kumbani na Surat Sid lakan tait no hakasngi ublei hadin bau District Reasoning Officer ula syam bakaton ka jingyaper habaya dei pajing soy kerteng jong une ubatap kerteng padai na ka Parti Kongres.